Минэһэм аата Илларионов Николай Егорович, кини сэрии аҕатам. Кини тыһыынча 937 сыллаахха төрөөбүтэ. Аата 37 сыллаахха сымыйа дуноска хайыыга түбэһэн онно түрдүн биир сыллаахха өлбүтэ. Онтон ийэтэ түрдүн биир сыллаахха колхозка хайыт уу отун оттон онно сыыстаран кыһын тымныйан өлбүтэ. Иннэ гынан кини абаатын кыттаххаалбыт. Аҕа сылдьан сэрии кэмигэр кураан сыллар буолбуттарыгар оҕолор быһынаҕа хаалбыт, бурдугу хомуйаллар эбит. Маҕатой хасааһын буллан хомуйаллар эбит. Уонна саранчааны хомуйан туттаралар эбит. Кыайыы буоларыгар биһиги тиэҥ дойдубут, хас биэрдии киһитэ барыта сыраатын олоҕун кыыһын уоҕун биэрбитэ. Биһиги ону өйдүөх тустаахпыт. Мой прадедушка Данилов Никита Васильевич был призван на войну в 1941 году. Самые страшные годы войны он воевал за Ленинград. С войны вернулся в 1943 году с тяжелым ранением. После всю свою жизнь проработал в одном колхозе. Самые голодные и тяжелые годы заготавливал лес, косил траву, пас лошадей. Он был кочегаром, бригадиром. Он знал войну, голод и холод. Они с моей прабабушкой вырастили 11 детей. Прадедушка награжден множественными медалями. Моя прабабушка Данилова Далия Степановна. Во время войны, когда мой прадедушка воевал под Ленинградом, она работала в тылу. Тогда ей было 17 лет. На быке перевозила молоко, ухаживала за телятами на колхозной ферме. Летом заготавливала сено силос, работала на кухне, кормила приклада колхозников. Моя прабабушка прожила до 90 лет. Минхоса Кундацев Михаил Никифорович. Харсын солдат он учутал. Кини төрдөн бир сыллаахка серия барбытта. Онны тиен байыны верагы баран связис болбыта. Төрдөн иккис сылтан фронга тиен сарилеспита. Он төт стрелковая бригадага тирилийская дивизияга телефонигынан себяги алохтабыта. Кини за боевые заслуги икки төгүл медалинен наградамыта. Уанна оборону Ленинграда за победу над Германией. Ден медалях. Сериттен кәллә баран учуталынан үлелә бите. Кинияхы саха сирин үтүелләх учутал атын бер биттерә. Бихеха әһәбитінен кен туттабыт. Мин әбәм Егорова Евдокия Васильевна тыһынча 990 сыллаахха сунтар улуһун бүлүчэн бөһүөлэгэр төрөөбүтэ. Кини герой ия уонна тыл бэтерэнэ. Сэрии кэмигэр арас үлэн колхозка арас үлэни үлэлээбитэ. Мин әһәм Егоров Василий Никифорович. Тыһынча 900 сүрбэ төрдү сыллаахха
Сунтар улуғын бүлічен бөхілігір түрәбіті. Тыгынчы 904 сыллаққа Японияға күйіні көрсібіті. Сірі кәнеттен бүлічен колхозға бригадирінің үлеләбіті. Һәм Винокуров Федор Иннокентьевич 1910 сыл балаган айын 14 күнгер Усалдан районыгар 2 курбуак нәһилиегер төрөбүтә. Кергененен Матрёна Герасимовналын 9 оғыны төрөтен улатыннар буттар. Иккен Сталин атынан колхозка ара сүләгә үлеләбиттер. Әһәбит сәри кемигер булуңга баран үлелли сылжыбыт. 1904 сыллаха колхозугар суруксутту олорон армияга ыңырыллан барбыт. Япония серитигер тиен өр серилеспете. Атагар бахыран өр кемге госпитальга әмтәммит. Дойдутугар старший сержант званиялах әтеңге әргиллен келбит. Армияттан келет колхозугар булчутунан сылжыбыт. 1904 сыл булчуттар күрәхтәригер республикага бастабыт. Келен мағахыңа атыгытынан радиһынан почтальонынан үлеләбит. Үләгә килбәнен Японияны кыйы иһен уонна әлбәх юбилейны мәтәлләреннән наградаланмыт. 1900 агылган сыллаха 7 сагыр ылжан алохтан турабыт. Хоссәһәм утумун салгыр 39 сеннәх агылган бер хоссәннәх сүрбә 5 хоссәннәх. Биһиги бары әһәбитинен кен туттабыт. Мин һәм Разнухин Алексей Степанович 1900 сүрбә 1 сыллаха төрәбите. Кини сайын 1902 сыллаха сүрбә 1 әрәсастах әдәр ол сәриге барбыта. Кини дайдутуга бодой бога кәргәне онна үсәгыта халбыттарам әһәм сәриеттен төннүбәтәгә. Календарога памяти день проегынан әһәм ханна серилеспетин билбеппеккини госпитальга сыта сылжыбыт. Отыйын 12 күнүгер 1904 сыллаха Ульяновская район Дугнодин деребине басхолонутугар хорсын быһыттын иһин затва гуден меделин наградалыммыт. Нэһәбинен кең туттабын. Кимда умнуллубат, тохта умнуллубат. Мини эбинен Коса Хэмата Тикьянов Михаил Спиридонович. Кини тыгынча 911 сыллакка баганы нэһилегер төрәбите. Кини нэһилегиттен бастыкы хомурга сериге барбыта. Антипиха ден коракка военный үеракка үерәммите. 4-2 сыллакка ылжан дойдутугар ыппыттара. 4-3 сыллакка үле фронугар ыппыттара. Иркутская обласка сахан нербәһнигер үлеләбите. Атут сахаттан 5 кихите Стахановец болбуттара. Олар истеригер мин Косаһәм. Хановецтарга сүстүү солкобай 10 метрелях таңас бербиттара. Күнәйх кас сахан әрбәбиттерин кәләм бәрі беркелейлер. Нәғы быланы тулыр батуғжан баракка қоммат. Күнге 600 грамм қара келе берелер, онна қапысталақ мин. Ол астарығар топпаттар. Меллақтарына асатылағалар. Bir лук bir хокко байабит. Туз соқ. Жайаме хоқ аргуйбут уйхәлләре бит. 4 сыллаққа ғалжан имбелит болбута. Инне гынан дойдутугар кәлбите. Ол кәнне дойдутугар үтіе собыста құлеләбите. Хосем ата Давыдов Прокопий Иванович. Кини 1900 сүрбе 5 сыллаққа отыя
Он тоғыз күнігер Нюрбал улуғын аканан нәлігер төрәбіті қос әм тыңча тоғыз Jordan 5 сыллағы советский-японской серигі ұңырылан барбыта. Оны жапонларын нәйелігіден қаралабыты. Кенесери бетерені құрсын бағытын ие әлбәқ медаллерінен нағарылдамыта. Дойдугар тыңча тоғыз биоған сыллағы әргелен кәлбіті. Мен қос әбінің кең тұттабын. Мен қос әбім Попова Ульяна Максимовна ден. Не чурапчы районығыр төлей силейнетігер тыңча тоғыз сүрбе хәтті сылға тәрәбіті. Тыңча тоғыз Jordan 2 сылға күйінен кәрәрі ұрақта бұттара. Туяр ағыр таңнар мауары әрі ұлбыттара. Леге оғынан айына бұттара. Сіргі қонынан 5 күнінен 5-тәққа тейбіттара. Рахот 15 күнінен білгіде кәлбіті. Рахот тас тумысқа жонлары сөкәбіті. Қар түспіт тымыны тыл бөғі біт. Пағи ден өтіққа оғықсый бұттыр. Әбәм иетті ұғаджан өрімәтіқ. Бастықы сылға бұрдыққа тексібәкке өлбіқ жонлар өлбіттірі. Әбәм иетті үтірін отқа бауыққа үлеләбіттірі. Бұл сылға бұрдыққа тексен тына қалбыт. Мен қос әхәм Колодезников Егор Петрович кене тыгенча тоғыз сүрбе 5 сыллаққа кулын тұтар. Он ағыз күнігер түрәбіті. Тыгенча тоғыз Jordan 3 сыллаққа сериге барбытта. Сүрбе 5 кавалерский депоғас сапер әтә. Әһәм Титов Николай Михайлович Харсын разведчик. Әһәм Юхәбило районыгар түрәбіті. Әһәм Николай Михайлович далыр асколатыгар хәттіс қылағы сетихиләқтік бітәрбет. Бүлітәғі педагогическа училищаға өйеріне кирбіті. Өйерағын бітәрін физика оны математика учуталын үләләбіті. Военкоматыттан сәриге барар повестка туппыт сәрийіні Кишнев қорыт оборонатыттан сағалыр. Мус ұста сүрбе 90 күнігер Германия, Эльба, Рүз, Унуар, Дерзен, Лейпциг, соларын басыған баран, ұярақанлық бағыран, госпитальға ұғынлық әмтенер. Күхін дайдутығар инвалид буалан үз орденна хон 2 медалла әргелі бет. Хиги жаллақ олығы оларар бұтығар әлбәқ қанын тоғын тұрулахан туран көйіні Ухан сабыт әхәбетінен кен тұтты. Мен қос әхәм Аржаков Петр Афанасьевич аға дойду ұлу серейтін күттілаға. Мені тыгенча тоғыз сүрбе 6 сыллаға ұсалданға түрәбіті. Тыгенча тоғыз түрден 4 сыллаға армияға үңірілі бұта. Тыгенча тоғыз түрден 5 сыллаға младший сержант званияны ылбыта. Стрелковый дивизия командирынан анамбыта. Сириге тыгенча тоғыз түрден 5 сыл алынюга Будапешт кораты ылыга кыттыбыт. Үәрәханлык бағыран әмтенер. Тыгенча тоғыз сыллаға балаған үйгер түрәбі дойдутугар төннер.